Mudahan dapat surga. Alhamdulillahillazi qad balaghana ila bulughil maram wa sabalana fi subulis salam wa akfana bi kifayatil akhyar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil qiyamah, amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ahya bi sunnati faqad ahyal islam. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala zalika minasy syahidin was-sakirin walhamdulillahi rabbil pangatur waktu panata acara nu kusim kuring diberi hormat al mukarramun para alim ulama desa Karangmangu, sepuh-sepuh sim kuring hadir, guru-guru sim kuring, sobat sim kuring kau Karangmangu. Alhamdulillah nu diunggal sim kuring tampil sok aya. Alhamdulillah baku Karangmangu agaduhan sense of belonging, rasa kepedulian ke masyarakatna kangge ngontrol sejauh mana keagamaan rasa religius sadesa Karangmangu. Alhamdulillah wonge ayeuna tiasa hadir miwasa jungjang karawatna, wabil khusus kasepuhan Langgar Al Barokah Pak Haji Iing. Mana Pak Haji Iing, aku rindu sekali. I love you. Keluarga besar Pak Haji Iing, Angkoy, mana Angkoy? Alhamdulillah. Auci ya alhamdulillah. Jamaahna sadaya kompak. Di Karangmangu aya, di Cikaso aya, di Karamat Mulia nyaho aing kabeh. Sabab rek nempo idolana. Tepuk tangan dong. Panitia penyelenggara nu diluluguan ku AA Iki. Mana AA Iki? Alhamdulillah AA Iki mukanya seperti ciki. Alhamdulillah ucapan narenya. Alhamdulillah incuna Bapak Haji asih bingah, mudah-mudahan aiki jantan ustad di dia. Ustad mah teu kudu anak kiai, anak petani ge bisa jadi ustad, yakin teu? Yakin. Kan kabeneran abdi number 3 anak kiai, jadi kiai kabeh. Alhamdulillah. Jadi ulah macam-macam jeung kiai.